Marat Palvan жаңа ат мінген үкімен. Абдықалық акадегі ат бұ? Қандайсыздар? Манайлар жақсы? Салам алейкум. Бүгінгі Аламан Улақтың башы. Валейкум ассалам. Сұрашпады? Абдықалық Палвандың енесі бе? Қандай келіп алдыңар? Манайлар қандай? Бүгін қанша ат келді? 4-ті. Қайсыл аттар? Таныстырып қойбайсыз ба? Абдулла tanıştırsın. Abdullah? Bu banditeki. Banditeki mı? Abdülkalık özü çavat bu ne? Kanat balban. İntelligent. Özün örde güçü? Bu şu Marat. Marat. Buradan balas. Bulmaya tanıştırsın Marat. Ne bu ablam kamın ne sürümü? Buğa şeyin çavuldu mu? İçine mayda Allah'tar da içine. Büyüren otar. Birok ayılda. Canavar birok teminsen süyle öğretken bu lan. Ökürür. O matınardı versin hem. O matınardı versin. Bilen yerden gitmektesin. Kısıksız zamansız oyun festivalinden kudayım kodlar söyledi var mı? Çoğumu akbatanı verdi. Palvandar jönödü. Buna jana ayttım go. Marat menen Kanat 2025-2026 жылдың мықты палваны болдым. Жалал-Абад өрөөнүндө. Кайсыл жерге барбасын, кандай жерге барбасын, ортодо салым жасап берди. Сузак экен. Бул кыял саяпкер. Досым. Биздин аттар келип калыптыр го, а? Келип калыптыр, а? Чаян тору. Бу 60 палбандын аты. Бунун атасы мурун менде эле. Өтө күчтүү ат эле. Көптөгөн сорундарды алган. Төрөбек Кенже бабамдын аты болуп жүрдү. Ondan keyin Şalka'dan elektrik Sancar ekenin atı olup жүрдү. Kıskası menin meştam ele bunun atası. Keyin jaşı ötüp kalganda menin koluma kelgen. Бұл kulak Alabuka'da çoğ ulaklarda da jarap жүрөт. Çıga бериңер ошол жакта көрүшөбүз ака. Нокен. Sizde отдельно сүйлөтайын bu. Özbekistan'dan çıktı bulakörüz. Bulaklardan kalbaydı. Jontora Pervi kanal. Birinci rakam bu bola. Bu. Zor. Aljaktagı görermandarga bir salam aytıp koybaysız bu? Ayıldagılarga. Uzbekistonlarla, Uygurlarla. Bilýän kiläli munda kengko'rligi, uloqligi. Akem. Omad. Uloqlarda uchrashimiz xudo xolasa. Kırgızstan'da ulaklardan kaltırbaysız ha? Ha, bilmem. Olmatınız dersin. Zor ulak bolsun hem. Kıyal. Kıyal dostum, bu Çayan torunun manayı kanday dayardadın? Çayan toru жақсы dostum. Zor bu? Kuday buyursa. 60 palvan özü minet. 2 gün ha? 2 gün. Palvan kayakta жүрөт palvan? Palvan giyin ol atana. Giyin ota o. Giyin bitsin ha? Bölökte. 60 palvan menden жүрүp берем. Hazır 60 palvandan da bir interview alaylı. Mokendin abirine jaragan жалгыз çavar. Özbekistan'a da tanımal. Özbekistan'da da köp çavat sezonda. Alabuka derlik kaysıl jerde ulak bolsa kaltırbaydı. 60 aka. Bizde bir karap koyun aka. Bir süйлөтүп koyaylı. Sizdin dağı
Görүүчүлөрүңүз, фанаттарыңыз өтө көп. Кандайсыз бу? Assalamualaikum. Алейкум ассалам. Hozir shu jantar 93 ko'rishni o'zi. Salom. Ne var endi shu yerlar aralab to'ylab yuramiz. Ko'p tanılып ketсең кичине чалып турасыз. Ömürüңүздү берсин. 89-жылкы болосуз өзүңүз, а? Мына. Канча бир туугансыз ака? 6 бит. 6 бир. Канча уул? 3 uul 3 kız. 3 уул, 3 кыз. Мен билишим боюнча үчөөңөр тең улак чапкансыңар да? Каты чапкансыңар. Eko en başına çapalım. Ekegen. Ой, Берке, Мекакадан чоң бу, Берке акаңыз? Анда күчтүү чапчы эле дейт. Бирок чаппай койгон экен, таштап берген экен. Çağrı çapalım. Ана. Азыркы күндө жалгыз чабап жүргөн 60 балбан ушул болот. Аке, боюңуз канча чыгат? 182, 183 чыксаңыз керек. Салмак канча? 80. 80, стандарт. Буйруса дагы о далай чабасыз. Оматыңызды берсин, аке. Бүгүн бир кайнанч. Şu Bazar Korgon eline rahmat aka. Şunday жылда çoğun ulak beret gelip es alıp çer жазып кетебиz. Jorolarga çoğun rahmat şunça. Бүгүн жоролордун улагы. Sen Bazar'ın kulağına. Оматыңызды бериң, а? Берсин. А, барна. Көпчүлүк айтат да. Арык эле экен го кантип чабат дейт. Көрдүңөр? Боюн айтты, салмагын айтты. Өтө кармаган жерин үзсө үзүп алат, кой бербей турган балба.